Mie goreng 6.000. 6.000. Pak Jujuk. Wah, ini dahsyat nih. Jadi di sini baru banget nih Pak ya. Nah, ini orang karet. Bakso sama ini saus. Waduh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Garda, channel Evan Media. Woohoo! Wajib buat datang ke sini. Wajib nih. Evan Media udah bilang wajib, berarti emang wajib teman-teman. Mantap nih teman-teman. Waduh, ngiler banget nih. Salam bikin ngiler, mangan bos. Woohoo! Oke teman-teman, kali ini masih kulineran di Semarang dan kita lagi ada di Jalan Gajah Raya karena kali ini nih kita 3 malam kulineran nasi goreng. Di belakang gua ada nasi goreng murah nih. Di spanduknya kita lihat harganya 6.000 aja. Gue udah penasaran rasanya seperti apa. Buat teman-teman semua yang mau kesini, nanti alamat detail gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik langsung just di sini guys. Dan buat kalian semua nih yang baru nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi teman-teman. Daripada penasaran nih, langsung aja nih kita bisa cobain nasi goreng 6.000-nya nih guys. Makan bos. Oke, buat teman-teman semua yang mau kesini, lokasinya di Jalan Gajah Raya nih teman-teman ya. Ini tepatnya di seberangnya Jagat Parfum. Nah, kalian nih bakal ngeliat nih. Ini dia nih. Nah, tuh. Nasi goreng dan mie goreng serba 6.000 Pak Jujuk. Wah, ini gue udah penasaran nih. Ini beneran 6.000 apa enggak nih? Pakai lama, kasih kita cobain, let's go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nih dengan Pak siapa nih namanya nih? Pak Juju. Pak Juju. Ya. Asli mana Pak? Semarang. Semarang asli sini ya? Iya. Wih, ini saya lihat bannernya harganya beneran 6.000 Pak. Beneran. Ini kalau ini lagi bikin apa nih Pak? Kue tiaw goreng. Kue tiaw. Berapa nih kue tiaw ini? 6.000 juga. Ah, ini 6.000 nih. Iya. Udah pakai sayuran ya? Komplit. Wih, ini dia teman-teman nih, kue tiaw 6.000. Emang di sini menunya ada apa aja nih Pak? Ada kue tiaw, goreng rebus, Goreng rebus, bihun, mie, mie, nasi goreng, capcay. capcay. Ini yang best seller mie balungan. Best seller mie balungan. Itu berapa tuh Pak? 10.000. Mie balungan 10.000. Cuman pas ini sudah habis. Oh, udah habis nih Pak. Emang setiap hari buka jam berapa nih Pak? Jam 4 Sampai jam? sampai 12. Ini mau masak apa lagi nih Pak? Nasi goreng. Nasi goreng. Yang berapa nih? 6.000 juga. 6.000 juga. Wih, nasi goreng 6.000-an nih teman-teman nih. Ini udah lama nih Pak jualan ini Pak? Kalau di sini barusan. Baru berapa? Sebulan. Kalau di sini sebulan. Oh, baru sebulan. Kalau- Sebelumnya di mana? Dulu keliling. Oh, keliling Pak. Nah, Wih, kasih bumbu. Mantap nih 6.000 nih ya. Wih, ini dia teman-teman nih stok nasinya nih. tinggal dikit. Nah, nih ambil nasinya nih. Ini nasinya sebanyak ini 6.000 nih Pak. Iya. Waduh, wih, gokil. Masukin nasinya, tambahin bumbu. Set. Tapi kalau pakai topping beda lagi ya Pak ya? Topping sesuai harga toppingnya. Sesuai ya? Tapi jatuhnya masih hemat. Masih hemat sebenarnya kalau digabungin ya. Kan pakai contohnya kalau pakai telur kan cuman 10.000. Oh, telur nambah 4.000, 10.000. Yang di lain kan udah 13, 14. Benar. Wih. Mentega juga ya. Nah, ini teman-teman. Nasi goreng 6.000 nih guys di tahun 2025. Wah, mantep. Boleh deh, Pak Juju. Iya. Saya buatin nasi goreng yang pakai topping, Iya. telur sama toppingnya ada apa aja, Pak? Ada telur, sosis, bakso, Heeh. terus udang. Udang. Nah, Nah, boleh deh saya pakai sosis, bakso, udang, telur ya, Pak ya? ya. Jadi satu semua. Jadi satu semua sama satu lagi mie goreng. Oh iya. Mie gorengnya yang polosan aja 6.000, Pak. Iya. Oke. Wih. Ya teman-teman ya. Waduh. Set. Nah. Pakai kerupuk juga ntar, Pak? Enggak. Oh, enggak, gini aja ya? Nambah 1.000. Sama timun sama ini. Tomat Tomat. dapat ya, timun tomat ya. Goreng apa tuh, Pak? Goreng telur. Oh, ini yang tadi itu pesanan tadi pakai telur. Rata-rata sih bawa 10 kilo, 8 kilo. 10 kilo 8 kilo nasi ya. Iya. Lokasinya di jalan mana nih, Pak? Jalan Gajah Timur, Gajah Raya. Jalan depan Gajah Pegadaian. Raya, depan Pegadaian nih teman-teman ya. Oke, saya minta yang pedes nih, Pak ya. Iya. Nasi goreng
pakai topping sosis, bakso, telur. Nah, nambah sosis bakso berapa, Pak? Sosis 3.000, Sosis 3.000, bakso 2.000, telur 4.000. 4.000. Jadi 15 nih ya. Iya. Jadi di sini baru banget nih, Pak ya. Oke, penasaran aja nih pas lewat. 6.000 nih. Ini mau langsung masak berapa porsi nih, Pak? 2 porsi. 2 porsi bisa ya? Satu wajan maksimal berapa nih, Pak? Nah, kalau pakai ini 10. 10 muat nih ya. Nah, kalau pakai itu ya banyak. Nah, ambil nasi untuk 2 porsi nih teman-teman nih. Pak Jujuk. Set. Oke. Masukin sini. Tambahin lagi bumbunya. Set. Oke. Kecap ikan. Mantap. Rasa-rasa. Kecap ikan ya. Tambahin nih kecapnya teman-teman nih. Pakein sambal. Waduh. Yang beda ini, Pak. Ini ya. Banyak yang nggak pakai itu. Benar-benar biar tambah gurih. Ya teman-teman. Dahsyat. Nah, ini orang karet nih. Bakso sama ini sosis. Waduh. Tambahin lagi nih sambalnya nih. Kita minta pedes nih teman-teman. Waduh. Tambah apa ini? Pedes itu cocoknya sama agak asin. Oh, kecap ikan rada asin ya? Ya, kalau kurang asin kurang. Waduh. Wih. Kayak telur di orang karet nih. Oh, jadi sosis sama baksonya nggak bareng sini Pak ya? Baksonya goreng sendiri. Oh, goreng pisah. Biar kelihatan anu tuh. Ada toppingnya kelihatan menarik itu kan. Oh, biar ada topping ya, benar-benar. Wah, kalau goreng sosisnya di situ teman-teman tuh. Nah, ini mau masak apa nih, Pak? Mie goreng. Mie goreng. Nah, ini mie Pedes gorengnya juga 6.000 juga, teman-teman. Sedang aja, Pak, kalau mie gorengnya. Oke. Oh, lihat nih, bisa pakai cabai. Wih, waduh. Gokil. Wih. Dahsyat. Tambahin nih sayurannya teman-teman, kobis. Pakein sawi. Set. Sayurannya kasih banyak teman-teman, mantep ya. Khasnya nih, sayurnya banyak. Oh, hasil di sini. Nah, Oh, tambahin nih air apa nih? Kaldu nih. Air kaldunya teman-teman. Oh, ini topping nih. Oke, ini untuk nasi goreng teman-teman. Waduh. Tambahin lagi penyedap nih, garam. Tambahin kecap. Tambahin lagi nih guys. Wih. Wih. Ini porsinya ini Pak ya? iya. Ya porsi nggak dipikir-pikir memang segini. Emang segini ya, nggak dibikin-bikin ya? Nih 6.000 nih teman-teman nih porsinya nih. Ih, ini dia teman-teman nih, udah jadi nih. Mie goreng 6.000. 5.000. Pak Jujuk. Wah, ini dahsyat nih. Mantep nih. Ini berapa nih Pak? 6.000. 6.000 ya? Ah, Oh, pakai sayurannya, pakai tomat, pakai timun juga. Oke teman-teman, nah ini di depan gue pesanan gue di nasi goreng Pak Jujuk yang harganya tuh serba 6.000. Nah ini dia teman-teman nih. Ini kita mesen nasi goreng plus topping. Nah kalau ini nasinya aja itu 6.000 teman-teman. Tapi kalau pakai topping kayak gini, ini kalian nambah 9.000 nih. Karena 4.000 tambah telur yang gue request di orak-arik. Tapi ada juga tadi yang minta diceplok. Terus tambahan topping sosis dan juga topping bakso teman-teman. Menurut gue nih masih worth it banget. Di atasnya ditaburin bawang goreng sama irisan timun dan tomat. Nah selain itu kita di sini mesen ini juga teman-teman nih. Mie gorengnya nih. Dikasih sayurannya banyak. Mie-nya dengan harga 6.000 menurut gue pas banget nih guys. Tuh pas
pas diangkat nih aromanya nih mantep banget nih guys. Jadi ini Pak Jujuk baru jualan di sini kurang lebih 1 bulan teman-teman, sebelumnya jualan keliling guys. Nah di sini juga ada sate-satean juga nih tuh. Mantep nih sate-satean nih. 3.000-an nih Pak. Ini sate apa ini Pak? Ya, sate daging. Oh sate daging ayam ya. Murni yang patah. Oke, nah ini teman-teman nih harganya 3.000-an aja. Kita cobain dulu nih. Mie gorengnya dulu kali ya. Nih. Beneran 6.000 loh. Nih harganya 6.000 nih tuh. Langsung kita cobain nih. Kayaknya dari kemarin di Semarang nih banyak banget kuliner-kuliner harga murah teman-teman. Semuanya serba 6.000, kalau kemarin serba 7.000 nih. Kita cobain nih. Wih, langsung kita hap nih. Bismillah, makan bos. Enak. Manis, gurih, asin. Asinnya lumayan strong juga nih. Gak yang terlalu dominan manis saya. Tapi ini bumbunya nih perpaduannya enak nih. Dengan harga 6.000 teman-teman. Kita pakai tomatnya. Untuk mie-nya dikasih lumayan banyak. Terus juga ada sayurannya juga teman-teman. Masih berasap juga nih. Waduh. Mantep. Kalau kalian hemat bisa langsung mampir sini. Sekarang kita nyobain nasi gorengnya teman-teman. Enaknya pakai kerupuk ya. Ambil kerupuk. Untuk nasi gorengnya sendiri teman-teman. Nah ini nggak pakai sayuran sawi ya. Cobain ini. Enak kok. Porsinya banyak. Berapa? Topping. Ini di Google Map nggak ada teman-teman. Kita iseng lewat aja. Dan ternyata bener. Gue kira kayak gimmick doang gitu ya. Ternyata bener harganya 6.000. Sehari ini karena baru sebulan bawa sekitar 10 kiloan teman-teman nasinya. Walaupun baru sebulan, tapi gue liatnya yang beli ini ada aja nih.